Alright guys, welcome back to the channel. Bodoland Oma Mission बेयो मोनसे बिटिआर गभर्नमेन्टनि गिदिर प्रग्राम मोनसे फ्लेगशिप प्रग्राम जों बयबो मिन्थिगौ बे बिथांखिनि बादिब्ला 60,000 नखर माने फेमिलिफोरा रांखान्थियाव हेफाजाब मोनगोन आरो सानफ्रोमबो 1 लाख केजि अमा बेदरखौ बाहेरायाव एक्सपर्ट खालामनाय जागोन इट्स अ बिग नाम्बार अलराइट आरो बे प्रग्रामखौ जागायजेनदोंमोन 2021 आव दिनै 2025 इट्स नियारलि 5 years ओंखायनो आं सान्दों बे प्रग्रामा जोबोद आगोलाव जौगालांबाय दा बेखायनो आं मोनसे आरटिआइ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन मानोना आंनि सासे चेनेल फलोवारा आंखौ रिक्वेस्ट खालामहरदोंमोन बड'लेण्ड अमा मिशननि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ लाबोनो थाखाय नाथाय आं बे रिक्वेस्टनि फिननायखौ दासिमबो मोनाखै दुखुनांथाव बाथ्रा बे आं सानो बे फिननायखौ आं मोननाय नंला मानोना आं रिक्वेस्टखौ होदोंमोन 4 दान आगोलाव मार्च दाननि 24 अक्ट'आव दिनै जुलाइ ओंखायनो 4 दाननिबो बांसिन बारग'लांबाय more than 120 days Director of Animal Husbandry आरो भेटेरिनारि अफिसावनो आं हरनाय रिक्वेस्टआ गोग्लैसोनानै दं दासिमबो ओरैनो दं नो रेसपन्स आरटिआइ एक्टनि बादिब्ला रायजोफोर होनाय रिक्वेस्टखौ 30 साननि उनावनो रेसपन्स खालामनांगौ they have only 30 days to respond नाथाय बिथांमोना दासिमबो रेसपन्ड हराखै it is more than 120 days I asked 8 questions simple and to the point आं गासै 8 सोंथि सोंदोंमोन let me read out one by one number 1 आवनो दङ total expenditure till today दिनैसिम बे प्रग्रामनि थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेसेबां खरसा खालामखो I want to know आं मिथिनो लुबैदों नम्बर 2 आव दङ ट्रेनिं कस्ट ट्रेनिं होनायनि खरसा बिटिआर गभर्नमेन्टआ अमा फिग्राफोरखौ ट्रेनिं होयो बेनि थाखायबो खरसा दङ बेसेबां खरसा जाखो I want to know नम्बर 3 आव दङ international travel cost गुबुन हादराव थांनायनि खरसा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे टीमा डेनमार्कआव थांदोंमोन गियान लानो थाखाय बे दावबायनायखौ दैथायदोंमोन श्री विल्सन हाजाया बिथाङा सासे EM now what is the cost बे दावबायनायनि खरसाया बेसेबां right number 4 आव दङ टुल किट कस्ट अमाखौ फिनायाव माखासे आइजें आइला नांगौ जायो बेफोरखौ बायनो थाखाय खरसा दङ दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ बायनानै अमा फिसिग्राफोरनो राननानै होयो मेडिसिनबो राननानै होयो so what is the cost I want to know number 5 आव दङ सार्भिस भेहिकल कस्ट बिटिआर गभर्नमेन्टआ माखासे भेन बायदों सार्भिस भेन खरसाया बेसेबां what is the cost I want to know number 6 आव दङ पिगलेट कस्ट अमा फिसाफोरनि दाम खरसा जानाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ अमा फिसाबो राननानै होदोंमोन what is the cost बिसोरनि खरसाया बेसेबां जाखो number 7 आव दङ monthly meat produced
दानसेयाव बेसेबां अमा बेदर दिहुननो हाखो? मानोना बिथांमोननि थांखिया सानसेयाव 1 लाख केजि अमा बेदर दिहुननायनि बाथ्रा. So now, what is the monthly quantity of meat production? I want to know. दानसेयाव बेसेबां अमा बेदर बानायनो हाखो? आं मिथिनो लुबैयो. Number 8. Monthly piglets produce. दानसेयाव बेसेबां अमा फिसा दिहुननो हायो? I want to know. These are very simple and to the point questions. आंनि सोंनायनि फिननायखौथ' मोनखाला, आं आसा खालामला. ओंखायनो माखासे कुइसन्स आं बिटिआर गभर्नमेन्टआव सोंनो लुबैदों. बिटिआर गभर्नमेन्टआ डेटा कालेक्शन खालामा नामा? ना बे बड'लेण्ड पिग मिशना गोमालांनायनि लामायाव गाखोबाय नामा? थैनायनि लामायाव गाखोबाय नामा? Why I am asking this question is, first inaugural day-आवनो CM प्रमोद बर'आ बुंखादों, गोबां आसनि एबा मिशनफोरा जोनोम जायो. स्टेट गभर्नमेन्टआबो गोबां आसनि जोनोम होयो, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो गोबां आसनि जोनोम होयो. बेनि गेजेराव बांसिन आसनि एबा मिशनफ्रानो आस'खान्दा थैनानै थाङो. दा बेखायनो आं सान्दों बड'लेण्ड पिग मिशनाबो आस'खान्दा थैनायनि लामायाव दं नामा? बिथांनि बुंनायखौ एसे खोनासंदो. যে ভাৰত চৰকাৰৰ অভিলাষী বহুত ভাল ভাল আঁচনি আছে, অসম চৰকাৰৰ ভাল ভাল আঁচনি আছে, কিন্তু সেই আঁচনিবিলাক ৰূপায়ণ হোৱাৰ আগতে আঁচনিয়ে শেষ হৈ যায়, কিন্তু আমাৰ অঞ্চলৰ ৰূপায়ণ নহয়. আমাৰ আজিলৈকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই য'ত নেকি এটা ভাল এটা ইক'চিষ্টেম ইয়াত হয়, য'ত আমি সকলোৱে যি কাম আঁচনি হাতত লওঁ সেইটো ভালকৈ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ. যে পলিচি যিবিলাক হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ, সেইটো বড়োলেণ্ডত যেনেকৈ পলিচি হৈছে তেনেকৈ 100% ইয়াত ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব, কৰাপশ্যন ফ্ৰী হ'ব লাগিব. টেৰৰিজিমটো যিটো আমি কৈছিলোঁ এটা সময়ত সন্ত্ৰাসবাদী আমাৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে ভয়ংকৰ এটা ভাবুকি, আজিৰ সময়ত কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদীৰ সমানে সমানে ভাবুকি হৈছে. ইয়াত সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নাই, কিন্তু আমাৰ ভাবুকি হৈছে কৰাপশ্যন. গৰীব মানুহৰ পৰাও বহুত টকা পইচা আজি কোনোবা আত্মসাৎ কৰে. ইয়াৰ কাৰণে গৰীব মানুহবিলাকে, আমাৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকে উঠি আহিব নোৱাৰে. আজি পিক মিছনটো আমাৰ বিভিন্ন মিছনৰ লগত এইটো এটা ডাঙৰ এটা মিছন. ডিমাণ্ড যিটো আছে ইয়াতকৈ প্ৰডাকশ্যনটো বহুত কম, যাৰ কাৰণে আমাৰ এইখন নেশ্যনেল হাইৱে দি ট্ৰাকে গাহৰি মানে ইয়াতে বাহিৰৰ পৰা আহে. যিখিনি আমাৰ নিট, সেই নিটটো পূৰা কৰিব লাগে. অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি মিট প্ৰডাকশ্যনত স্বাৱলম্বী হ'ব লাগে. এই পিক মিছনতো আমি ব্লক লেভেল VCDC লেভেললৈকে কিছুমান মানে তাতে আমাৰ মেম্বাৰ আমি তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে নেকি তাতে ফাৰ্মাৰক হেল্প কৰিব পাৰিব. ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট 30,000 মানে ইয়াত মানে কি আছে প্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত হ'ব, আৰু ইয়াৰ লগতে ইনডাইৰেক্টলি কিছুমান মানুহ জড়িত হ'ব, যিসকলে মানে ইয়াত মানে ডাইৰেক্টলি ইকনমিক বেনিফিটটো পাব পাৰিব. ছাগলী মাংসৰ বহুত ডিমাণ্ড আছে, মুৰ্গীৰ বহুত ডিমাণ্ড আছে. এই মিট প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মিছন লোৱা হৈছে. ইয়াৰে এটা মিছনটো হৈছে এইটো মানে বডোলেণ্ড পিক মিছন. আমাৰ তাত ডাইৰেক্টলি অহা বহুতখিনি ফাণ্ড আহে এইটো MG এনৰেগাৰ দ্বাৰা. এই MG এনৰেগাটো ইমান বছৰে পইচাবিলাক আত্মসাৎ হ'ল. এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ MG এনৰেগাটো লাইভলিহুড মিছনত আমাৰ কামত আহিব. That's all guys for today. Thanks for watching. बड'लेण्ड अमा मिशननि सोमोन्दै नोंथाङा मा सानो? comment sectionआव लिरनानै हरदो. I'll see you in the next video. Until then, take care. Bye.